ibihe byiza kuri mwese mukurikiye inkwakuzi, nizere ko muri bugire intangiriro nziza z'icyumweru kandi mukaronka muri iki cyumweru cyose. Reka rero tubahe ishusho y'umunsi kugira ngo mutangire icyumweru neza, by'umwihariko uyu munsi wa mbere w'iki cyumweru. Turabibabwira rero dukoresheje inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Zabyaye amahari hagati ya Ukraine n'Uburusiya kubera M23. Guverinoma ya Ukraine yasubije Uburusiya bwayishinje kuba iri mu bihugu biha ubufasha umutwe wa M23 ugenzuriye ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko ibyo birego ari ibinyoma. Uburusiya bwashinje Ukraine guha M23 ubufasha biciye muri minisitiri wabwo w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov ubwo yari Bujumbura mu gihugu cy'Uburundi aho aheruka kugira uruzinduko. Uyu mugabo ubwo yarimo aganira n'abanyamakuru nyuma yo kugirana ibiganiro na mugenzi we w'Uburundi Bizimana Edward, yavuze ko Ukraine iri mu baterankunga b'abanyamahanga ba M23 nubwo nta bimenyetso bishyigikira ibyo birego yigeze agaragaza. Lavrov yavuze ko mu kwezi gushize intumwa yungirije y'Uburusiya yo mu muryango w'abibumbye Anna Evangenieva yabwiye akanama gashinzwe umutekano muri uriya muryango ku gihugu cye gihangayikishijwe n'amakuru avuga ko mu burasirazuba bwa Kongo hari abacancuro b'abanyamahanga. Bamwe muri bo bafite uburambe mu ntambara yo muri Ukraine bifashishwa nk'abatoza n'abakoresha za drone. Ukraine biciye mu muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayo Taikir yamaganye ibirego by'Uburusiya, abyita amakuru y'ibinyoma akwirakwizwa na Kremlin ndetse avuga ko nta shingiro afite. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X nyuma bugasangizwa itangazamakuru na ambasade ya Ukraine muri RDC, Taiki yavuze ko igihugu cye kidatanga ubufasha ubwo ari bwo bwose kuri AFC M23. Ati ibyatangajwe na Lavrov by'uko Ukraine ifasha M23 mu burasirazuba bwa RDC ni amakuru y'ibinyoma ya Kremlin kandi nta shingiro na rito afite. Turabihakana kandi turabyamagana ku mugaragaro. Uyu muvugizi yongeyeho ko Ukraine itivanga mu makimbirane yo muri Afurika, ahubwo ashinja Uburusiya kuba ari bwo bukomeje kugira uruhare mu guteza umutekano muke ku mugabane wa Afurika. Ati Ukraine ntivanga mu makimbirane yo muri Afurika, ahubwo Uburusiya nibwo bukomeje guha intwaro imitwe inyuranye binyuranyije n'ibihano mpuzamahanga, bugateza umutekano muke ndetse bukanashaka abaturage bo mu bihugu bya Afurika ngo bajye kurwana mu ntambara yabo na Ukraine. Kuba Moscow ishinja abandi ibyo nayo ikora si ibintu bishya. Kiev ivuga kandi ko ibyo birego biri mu mugambi mugari wa Moscow wo kuyobya Burari ku bikorwa byayo no kudobya ibiganiro by'amahoro biri gukorerwa mu karere k'ibiyaga bigari. Taiki yagize ati intego y'Uburusiya irasobanutse no gusenya imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guhuza impande zishyamiranye mu karere k'ibiyaga bigari no kuyobya Burari ku bikorwa byabwo bibangamira inzira y'amahoro. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. FARDC yakiriye izindi drone kabuhariwe zikorwa na Turukiya. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ataremezwa n'urwego urwo ari rwo rwose rufitiye ububasha aravuga ko igisirikare cya FARDC cyakiriye indege 3 zitagira abapilote zigezweho zikorerwa muri Turukiya. Iyi nkuru ya bwiza.com ikomeza ivuga ngo izi ni indege zitagira abadereva zo mu bwoko bwa Bayraktar, akenshi zishobora kwikorera ibisasu byinshi birimo misile zo mu bwoko bwa cruise missiles n'ibisasu bikoreshwa n'ikoranabuhanga rya AI mu bikorwa byo kugaba ibitero ku butaka nta kosa. Iyi drone ifite ubushobozi bwo kwikorera ibiro bigera ku 1350 by'ibisasu birimo ibisasu biyoborwa na laser, misile nto zo mu bwoko bwa cruise missiles ndetse na misile zikoreshwa mu kurasana mu kirere. Igira kandi kamera zifatwa nk'amaso agezweho y'ikoranabuhanga akorana na mudasobwa ebyiri zikoresha ikoranabuhanga rya LTAI na radar ziteye imbere, kandi ishobora kugenzurirwa kure hakoreshejwe satellite cyangwa se satellite mu bikorwa bya gisirikare bibera kure. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Aya ni amakuru yasohotse mu binyamakuru. Tukiri muri Kongo, Beni ba ofisiye 3 ba FARDC bakatiwe urwo gupfa. Urukiko rwa gisirikare rwa Beni rwakatiye abasirikare 3 bakuru bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC igihano cy'urupfu nyuma y'urubanza rwaregwagamo abandi babiri bise ba komanda bakatiwe igifungo cy'imyaka 20. Umwanzuro w'urukiko watanzwe mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 10 Nyakanga 2026 Beni, umurwa mukuru w'agateganyo w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Lieutenant Ilunga Jean Claude na Kasereka Maneno Achille hamwe na Captain Makambo Moninda John
bahamwe n'icyaha cyo kutubahiriza amabwiriza no gutoroka mu gihe ako karere kari muri etat de siège. Paluku Timothée Bonheur na mugenzi we Kaselaka Variar Dalmon biyitaga ba komanda wa Wazalendo, buri wese yakatiwe igifungo cy'imyaka 20 nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Okapi ibivuga. Urukiko rwabahamije icyaha cyo gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'imyitwarire myiza n'inshingano, gukwirakwiza ibihuha ndetse no gutangiza amakuru y'ibinyoma. Ariko ubwo hatangwaga ibihano, urukiko rwabahanaguyeho icyaha cyo kunyereza abakozi, kimwe mu byaha baregwaga mu gihe cy'iburanisha ryo rubanza. Aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubibutse ko iyi ni Inkwakuzi mukurikiye. Muri Uganda hafashwe abanyamahanga basaga 1000 biganjemo abashinwa. Inkuru dukesha bwiza.com iravuga ko inzego z'umutekano za Uganda zataye muri yombi abanyamahanga barenga 1000, abenshi muri bo bakaba ari abashinwa, mu byo abantu bavuze ko ari kimwe mu bikorwa bikomeye mu gihugu birwanya itsinda ry'abagizi ba nabi mpuzamahanga bashinjwa gutegura uburiganya bwo kuri internet, kwinjira mu bikorwa remezo by'ingenzi mu buryo butemewe no gukoresha call centers zitemewe. Iki gikorwa gihuriweho kiyobowe n'ubuyobozi bushinzwe iperereza ku byaha CID, cyakorewe ahantu henshi hirya no hino mu turere twa Kampala na Wakiso, harimo na Kingdom Resort Katomi mu karere ka Wakiso. Umutungo ufitanye isano n'uwahoze ari Vice Perezida Gilbert Bukenya, nk'uko bivugwa n'abo mu nzego zitandukanye z'umutekano zakoze iri perereza. Abakora muri izo nzego basabye ko amazina yabo atatangazwa kubera ko badafite uburenganzira bwo gutanga amakuru. Bavuze ko rero abakekwaho icyaha bagera kuri 430 bafatiwe muri Kingdom Resort Katomi, mu gihe abandi amagana bafatiwe mu nyubako 3 bituranye za apartment. Abandi bantu bafatiwe mu nkengero za Kampala zirimo Nagulu na Kansanga, bituma umubare wafunzwe urenga 1000 nk'uko bitangazwa na Chimp Reports. Aho rero ni muri Uganda. Iyi ni Inkwakuzi ukurikira na amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru. Iran yongeye gufunga umuhora wa Hormuz. Noneho turazibandwa twerekeza hehe ko Hormuz bayifunga nako ugasanga ni nkaho badufunze natwe. Reka twumve iyi nkuru dukesha bwiza.com iravuga ko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, no kuvuga ejo ku cyumweru tariki ya 12, ingabo zirwanira mu mazi za Iran zatangaje ko zafunze umuhora wa Hormuz nyuma y'uko amato menshi agerageje kunyura muri iyo nzira y'amazi y'ingenzi cyane. Itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri Telegram rivuga ko harashwe amasasu yo kuburira ku mato kandi hafatwa amwe muri ayo mato. Nakabyara ibintu byo muri Hormuz tuzabikira gute? Itangazo rivuga ko umuhora wa Hormuz ufunze kugeza igihe Amerika izahagarikira ibikorwa byayo mu karere, kandi ko nta bwato buzemererwa kunyuramo. Byongeye ko igikorwa gishya cyo gushotora Iran kizakurikirwa n'igisubizo gikakaye kandi ibirindiro bishya by'umwanzi mu karere bizibasirwa. Ariko nkuko turi buze kubibagezaho nyuma mu nkuru za nyuma z'ibyasohotse mu binyamakuru, Trump nawe yagize icyo avuga kuri ibi byatangajwe na Iran ivuga ko yafunze umuhora wa Hormuz. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye. Umukinnyi wa Mamelodi Sundowns yapfuye yiyahuye. Iyi kipe niyo muri Afrika y'Epfo. Jaden Adams wakiniraga ikipe ya Mamelodi Sundowns n'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo yapfuye azize urupfu rutunguranye. Amakuru avuga ko yaba yiyahuye. Jaden Adams wari ufite imyaka 25 yari umwe mu bakinnyi bari bafite impano ikomeye muri Afrika y'Epfo, ndetse yari amaze kwigarurira imitima y'abakunzi b'umupira w'amaguru kubera ubuhanga bwe mu kibuga no gukina neza mu kibuga. Yakinaga rero mu kibuga hagati. Amakuru y'urupfu rwe yateje agahinda gakomeye mu muryango wa siporo, aho abakunzi bagenzi be bakinana ndetse n'abanyamakuru ba siporo bagaragaje intimba batewe no kubura uyu mukinnyi wari ukiri muto. Urupfu rwa Adams rubaye nyuma y'igihe gito ahuye n'ikindi gihe kigoye mu buzima bwe nyuma yo kubura nyirakuru ubwo yari kumwe na bafana mu gikombe cy'isi. Umunyamakuru Mickey Jr uri mu bakomeye muri Afrika yatangaje ko uriya mukinnyi mbere yo gupfa yabanje kujya mu bwogero bikarangira yimanitse. Nyuma y'urupfu rw'uriya mukinnyi biteganyijwe ko Mamelodi Sundowns igomba guhita iva muri Autriche aho yari yaragiye gukorera umwiherero igasubira muri Afrika y'Epfo. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru. Uyu mukinnyi wiyahuye wakiniraga Mamelodi n'uwo rwose bamwita Adams. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye. Ba Generali batatu ba RDF bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru ba ofisiye bari bamaze igihe mu ngabo z'u Rwanda barimo batatu bo ku rwego rw'aba generali.
abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru barimo Major General Emmanuel Bayingana wabaye umugaba wungirije w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere ndetse n'umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Ingabo. Bayingana aheruka guhabwa inshingano zo kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Israel. Abandi bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru barimo Major General Vincent Gatama wahoze yari umuyobozi wa diviziyo ya 4 y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara ya Majyepfo. Gatama kandi yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yo kuva mu butumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado aho yari umuhuzabikorwa wazo. General wa gatatu ni Brigadier General Albert Rugambwa wahoze ari umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zikorera mu turere twa Rwamagana, Kayonza, Gatsibo ndetse na Nyagatare. Usibye abo basirikare, umukuru w'igihugu yanemeje ishyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru ry'abandi basirikare 1440 nk'uko ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwabitangaje. Aba barimo ba ofisiye bakuru 74, ba ofisiye bato 78 ndetse n'abandi basirikare 1288. Umuhango rero wo gusezera ba ofisiye bakuru na ba ofisiye general bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru wabereye ku cyicaro gikuru cya RDF ku Kimihurura uyoborwa na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Mariza Munda. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru. Ba general batatu nabo ngabo basezerewe mu gisirikare. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye. Yatanze asize Katari ihanganye n'ibihanganye. Ninde? Ni Sheikh Hamad. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru isi yakiriye urupfu cyangwa se inkuru y'urupfu rwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wahoze ari emiri wa Qatar, umugabo benshi bafata nk'ubatse Qatar ya none. Inkuru dukesha bwiza.com iravuga ko nubwo yari yarasezeye ku butegetsi mu mwaka wa 2013 umurage we wakomeje kugaragara mu bukungu, muri diplomasi no muri siporo mpuzamahanga. Uyu mugabo yatanze afite imyaka 74 asize igihugu gito cyo ku nyanja ya Gulf cyarahindutse umwe mu bakinnyi bakomeye ku ruhando mpuzamahanga. Uyu rero Sheikh Hamad yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1995. Icyo gihe Qatar yari igihugu gifite umutungo wa gaze karemano ariko kitari gifite ijambo rikomeye muri politiki. Mu gihe rero cy'ubutegetsi bwe yashyize imbere gukoresha umutungo wa gaze karemano mu kubaka ubukungu bukomeye. Ibyinjiye mu gihugu byashowe mu bikorwa remezo, uburezi, ubuvuzi n'ikigega cy'ishoramari cya Qatar Investment Authority cyaje gushora imari mu masosiyete n'imitungo ikomeye hirya no hino ku isi. Ni mu gihe kandi Qatar yabaye kimwe mu bihugu bifite amafaranga menshi ku muturage. Uyu mugabo rero wari emiri wa Qatar watanze ubu Qatar iyobowe n'umuhungu we, ni ukuvuga ngo nise buriya umuyobozi w'ikirenga wa Qatar. Rero yatanze kuri iki cyumweru. Umuryango we wihangane kabisa. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye. Iyi modoka nshya ku nkombo yatumye bakora umunsi mukuru. Iyi nkuru dukesha umuseke.rwa iravuga ko Rusizi abaturage bo mu murenge wa Nkombo cyane cyane abagore batwara imizigo n'ibintu bitandukanye babihetse ku mugongo bavuga ko biruhukije babonye imodoka izajya ihora itwara imizigo. Bamwe mu baturage baganirije iki kinyamakuru bavuga ko ari inshuro ya kabiri uyu murenge ugezemo imodoka. Icyakora ngo iyi ni umwihariko bitewe n'uko izahora ikajya batwaza imizigo batwaraga ku mugongo. Namabyariro Damascene umuturage wo mu murenge wa Nkombo yaravuze ati twavunikaga bitewe n'imizigo no kuyiheka ku mugongo, urugero nk'umucanga n'amabuye byo kubaka n'ibindi bikoresho. Ubu rero twaruhutse, bahamagara imodoka ikaza ikadufasha. Wamara Beatrice nawe n'umubyeyi wo mu murenge wa Nkombo yavuze ko abagore bo muri uyu murenge baruhutse guheka imizigo ku mugongo. Iyi ni imodoka ya kabiri igeze muri uyu murenge. Ni imodoka ya kabiri kabisa. Ati nubwo ya kabiri tubonye imodoka, abo bagore twaruhutse ntitugiheka imizigo ku mugongo. Ndagijimana Damien umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkombo yavuze ko iyi modoka yo mu bwoko bwa Fuso ku itariki ya 30 Kamena 2026 yazanwe kuri iki kirwa na Kiliziya Gatolika, umwe mu bafatanyabikorwa nyuma y'ibiganiro yagiranye n'ubuyobozi bukamugaragariza ibikenewe. Ati tugira inama duhuriramo n'abafatanyabikorwa tukaganira ku iterambere ry'umurenge wa Nkombo. Twagiye twerekana ibikenewe, twagaragaje ko imizigo iza umugongo w'abadamu. Paruwasi Gatolika yemeza kuzana imodoka izajya baruhura igatwara ibyo bintu byose. Umunyamabanga nshingwabikorwa kandi w'umurenge wa Nkombo yasezeranyije abaturage ko uretse iriya modoka yahageze ngo n'izindi ziri inyuma. Ikindi kandi yabijeje ko imihanda zizajya zinyuramo igiye gukorwa.
kuva imodoka imwe yabonetse n'izindi zigiye kuza. Abari bafite impungenge z'imihanda tugiye gushyiramo imbaraga ikorwa. Ubwo imodoka rero yamurikwaga, abaturage bakoze umunsi mukuru bacinya umudiho karahava. Umurenge wa Nkombo uri mu kiyaga cya Kivu rwagati, ni umwe mu mirenge 18 igize akarere ka Rusizi. Rero ugizwe n'utugari dutanu, ukaba utuwe n'abaturage 18,637. Ahanini abagabo bawubamo batunzwe n'uburobyi bukorerwa mu kiyaga cya Kivu, naho abagore bakora imirimo itandukanye. Ntibikorera imizigo ku mutwe, ahubwo bayiheka ku mugongo. N'umwe mu myihariko y'akarere ka Rusizi. Dore imodoka rero yageze mu karere ka Rusizi, by'umwihariko ku kirwa cya Nkombo. Niyo fuso ndabona ari ibeni, ni beni kabisa, izajya ibafasha, kagongo kagiye kuruhuka. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Amerika yagabye ibitero ahantu harenga 140 muri Iran nyuma y'igitero kibasiye ubwato. Ikinyamakuru KURI kiragira kiti igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagabye ibitero mu bice bitandukanye bya Iran nyuma yo habayeho kurasirwa ku bwato mu muhora wa Hormuz. Ubwo bwato bukaba bwari butwaye imizigo. Ni ibitero igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagabye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga 2026 mu nyanja ya Hormuz, ahakunze kugabwa ibitero cyane nubwo ari hamwe mu bice bikomeye bifitiye isi uruhare runini kubera ubwikorezi bwa peteroli na gazi buhakorerwa. Igisirikare cya Amerika binyuze mu mutwe wacyo ushinzwe ibikorwa byo mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati cyatangaje ko ibitero cyagabye byibasiye ahantu hagera ku 140 muri Iran, harimo n'ibirindiro bibikwamo ibisasu bya misile na drone, ibice bitandukanye by'ububiko bw'intwaro, iby'ibikoresho by'itumanaho ndetse n'ahandi. Leta ya Amerika yavuze ko ibyo bitero yagabye bigamije kugabanya ubushobozi bwa Iran bwo kugaba ibitero ku mato atwara abagenzi n'ibicuruzwa binyura mu muhora wa Hormuz. Ibi kandi byongeye kuba nyuma y'amagambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaherukaga gutangaza avuga ko bahagaritse gukomeza kugaba ibitero muri Iran kubera amasezerano y'agahenge bari bagiranye. Ibitero Amerika yongeye kugaba muri Iran byongeye gutera benshi impungenge hirya no hino ku isi, bavuga ko bishobora kongera guhungabanya ubucuruzi mpuzamahanga buhakorerwa. Gusa ibi ni ibiki ubundi Amerika ibirimo? Dore ubwato ukuntu babugabyeho ibitero. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Venezuela abahitanwe n'umutingito bageze ku 4,333. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Venezuela Jorge Rodriguez yatangaje ko umubare w'abantu bamaze guhitanwa n'imitingito ibiri bibasiye Venezuela ku 24 Kamena wageze ku 4,333. Jorge Rodriguez yavuze kandi ko guhera mu cyumweru gitaha bazatangira gufasha abantu bagizweho ingaruka n'umutingito kubonaho bakinga umusaya. Jorge Rodriguez yavuze ko kugeza ubu imibiri y'abantu 315 bapfuye itaramenyekana amazina. Umubare w'abakomeretse wageze ku 16,740 mu gihe abantu 6,462 bamaze gutabarwa, naho abagera ku 17,000 ntabwo bafite aho gukinga umusaya. Venezuela yarakubititse kweri. Jorge Rodriguez yavuze ko kugeza ubu imibiri y'abantu 315 bapfuye itaramenyekana amazina nk'uko twari tumaze kubivuga. Rodriguez kandi yatangaje ko perezida w'agateganyo Delcy Rodriguez ndabona bitiranwa azatanga inzu za mbere 200 ku bantu bagizweho ingaruka n'umutingito mu cyumweru gitaha. Yongeye ko inyubako 856 zangiritse kubera imitingito, aho 190 muri zo zasenyutse burundu cyangwa zikagira ibice by'ingenzi byangirika ku buryo zitazakomeza gukoreshwa. Nk'uko imibare y'ibanze ya leta ibigaragaza, hakenewe inzu 25,000 kugira ngo abahuye n'ingaruka z'iyi mitingito babone aho bakinga umusaya. Abayobozi bamaze kumenya ahantu hafi 40 hashobora kubakwa inzu nshya hafite ubuso bungana na metero kare 584 mu duce twa Osma na Chuspa. Ahase ho ntabwo umutingito uzahagera. Kabisa Venezuela mukomeza kwihangana kandi rwose tubafashe mu mugongo. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Hanyuma rero ya nkuru twari twabasezeranyije ivuga ko Trump yagize icyo avuga kuri Iran yatangaje ko yafunze umuhora wa Hormuz. Trump we aravuga ati urafunguye mwibeshya. Inkuru dukesha igihe iravuga ko Iran yatangaje ko yafashe icyemezo cyo guhagarika urujya n'uruza rw'amato muri Hormuz, imwe mu mihoro ikomeye ku isi ikoreshwa mu gutwara peteroli, ariko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akavuga ko uwo muhoro ugikora kandi ko amato akomeje kuwunyuramo. Itangazo rya Iran ryaje mu gihe amakimbirane hagati ya Tehran na Washington akomeje gukaza umurego, aho kuri iki cyumweru Amerika yarashe kuri Iran nayo mu kwihorera irasa kuri Kuwait, Jordani ndetse na Bahrain n'igihugu cya Qatar.
urwego rushinzwe imiyoborere y'umuhora mu kigobe cya Perse muri Iran bwavuze ko kunyura muri Hormuz ubu bidashoboka kugeza igihe umutekano n'ituze bizahagarikira. Iran yavuze ko iki cyemezo cyatewe n'ibyo yise ibikorwa bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere. Yatangaje ko amato azongera kwemererwa kunyura muri umuhora wa Hormuz nyuma yo gusuzuma uko umutekano wifashe no gutanga impushya zikenewe. Muri iki cyumweru perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko umuhora wa Hormuz ufunguye ku bacuruzi mpuzamahanga nubwo Amerika na Iran bikomeje intambara. Ese ubwo ubwato buzanyuramo gute nyine intambara ikomeje? Trump yabivugiye mu kiganiro yagiranye na televiziyo NBC. Yavuze ko amato y'ubucuruzi ashobora gukomeza gukoresha uwo muhora. Igisirikare cya Amerika nacyo cyatangaje ko amato akomeje kunyura muri Hormuz. Kivuga ko Iran idafite ubushobozi bwo kugenzura umuhora hose. Umuhora wa Hormuz uhuza ikigobe cya Perse n'inyanja ya Oman, ukaba inzira ikomeye ikoreshwa mu gutwara peteroli na gaze ku isoko mpuzamahanga. Ubwo nyine tuzabireba mu gihe kiri imbere ko kufunguye cyangwa kufunze. Ibyo biroroshye cyane. Umujyanama n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, umujyanama w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Mohsen Razir, yavuze ko Hormuz ifite akamaro gakomeye ku gihugu cye. Avuga ko uwo muhora ari ingenzi cyane kurusha intwaro nyinshi zikomeye. Yavuze ko Iran izakomeza kuwurinda. Uku kunyuranya imvugo kuje mu gihe Iran na Amerika bikomeje intambara. Amerika yavuze ko ingabo zayo ziteguye kurinda umutekano w'amato muri Hormuz, mu gihe Iran ikomeza kuvuga ko irengera inyungu zayo, ni ukuvuga umutekano wayo. Kongera gufunga umuhora wa Hormuz kwa Iran kwatewe n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayigabyeho kuwa gatanu no kuwa kane, ndetse byakomeje kuri iki cyumweru. Ni ibitero byubuye nyuma y'uko amato atwara peteroli yari yibasiwe n'ibitero muri Hormuz. Nubwo Tehran itigeze yemera ku mugaragaro uruhare muri ibyo bitero, mbere yari yatangaje ko amato yose anyura muri uwo muhora agomba gukurikiza amabwiriza ya IRGC kandi agakoresha inzira yagenewe cyangwa se inzira zagenwe muri uwo muhora. One Perezida Trump uvuga uti umuhora ntufunze, Iran iti umuhora twarawufunze. Ubwo tuzabimenya mu gihe kiri imbere. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko iyi Musanze umwana wari umaze iminsi 3 yararohamye yabonetse yapfuye. Umwana uherutse kurohama nk'uko turikesha igihe mu mugezi wa Mukungwa mu karere ka Musanze akaburirwa irengero, umurambo we wabonetse. Uyu mwana w'imyaka 17 yarohamye muri uwo mugezi tariki ya 9 Nyakanga ubwo yari kumwe n'abandi bana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaza Nkurunziza Faustin yabwiye iki kinyamakuru ko uyu mwana yajyanye n'abandi bagiye kumwigisha koga hanyuma ararohama. Ati umwana yajyanye na bagenzi be basanzwe bazi koga mu mugezi wa Mukungwa bagiye kumwigisha. Amazi akimara kumutwara baratabaje dukomeza gufatanya na polisi gushakisha ariko arabura. Ku gice cy'urugomero rwa Mukungwa ya mbere ari nacyo yarohamiyeho, byasabye ko bagomera amazi bayarekura ari menshi. Uwo mwana aboneka ku rugomero rwa Mukungwa ya kabiri ejo hashize tariki ya 11 Nyakanga 2026. Yabonetse rero yapfuye. Gitifu Nkurunziza yaboneyeho gusaba ababyeyi kutibagirwa inshingano zabo zo kuba hafi abana babo bari mu biruhuko, ndetse ko na leta mu gushyiraho akayo yashyizeho gahunda y'intore mu biruhuko kugira ngo bafashwe mu bikorwa by'imikino y'imyidagaduro mu kubarinda ubuzererezi kugira ngo bazasubire ku ishuri bagifite uburere. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Ruhengeri ukaba uri gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Kabisa umuryango w'uyu mwana wihangane kabisa. Abaturanyi mufate mu mugongo, Inkwakuzi muhaturiye mufate uwo muryango mu mugongo kugira ngo babashe gushyingura umwana wabo, ariko nyine ibyago bibaho, twese duhura nabyo kuri iyi si. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye. Amakuru aba ari menshi ariko tuba twabatoranyirije abafasha kugira ngo mugire ishusho y'umunsi, mumenye ukuntu mukora ibintu byanyu bitewe n'uko isi imeze. Abari kwitegura ibizamini, abari mu bizamini, abari kujya gushaka akazi, mwese mubikora nk'inkwakuzi kandi mugire ikintu mugeraho kabisa, mugire icyo mugeraho mu byo muri gukora byose. Abasanzwe mufite akazi namwe gatera imbere, mukuremo inyungu igaragara. Abikorera namwe mwishyure neza imisoro, ariko namwe mwunguke mutere imbere, bityo famiye zanyu zimere neza, igihugu cyose muri rusange nacyo kimere neza. Iyi ni Inkwakuzi, twizere ko rwose muri buze kugira intangiriro z'icyumweru cyiza. Na hejo rero tugaruka twumva mbere yo gutangira umunsi uko ishusho y'umunsi iba ihagaze. Niba uri Inkwakuzi itarakora subscribe, ikora aho hasi kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru y'ibyasohotse mu binyamakuru, updates zitandukanye, events zitandukanye zireba abaturage muri rusange, ndetse n'ibindi biganiro bigenda bitugirira akamaro. Wahe muronge.